салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. бародарону хоҳарони азиз, аз ман суол карданд ки оё ҳамин ҳақиқат дорад ки паямбарро гӯшти заҳролуд дода бошанд? яъне гӯем чӣ гунае ки дар ин асрҳо ҳам ҳаст ки нафаре ки агар нафареро душманаш бошад, бадбинаш бошад, халас барои ӯ заҳр омода мекунад, ё аз ӯ дамбо имрӯзҳо бадтараш баромадагӣ аст ки инсони мехӯрдагию менӯшидагӣ масъад ҳеҷ вақт огоҳ намешавад. оё ҳамин сухан ҳақиқат дорад ки гӯё ки паямбарро яъне заҳролуд карда бошанд? бародарону хоҳарони азиз, ҳақиқат дорад. замоне ки паямбармон аз фатҳи Макка берун, аз фатҳи Хайбар берун шуданд, аз фатҳи Хайбар ки яке аз қалъаҳои бисёри гӯем мустаҳкаме ки дар ҳамин ҷазираи араб ки яке аз бисёр пойгаҳои ҷангии яҳудиҳо буд, ки ахиран иам фатҳ шид, дигар ягон ҷои дигар барои мардуми яҳуд боқӣ намонда буд. яке аз қалъаҳои бисёр мустаҳкаме анамин қалъаи Хайбар буд. ҳамин ҷада бародарони азиз ва гиромӣ, паямбармон ҳазрати Алиро гӯ вақте ки вориди қалъа мешавӣ, онҳоро даъват кун. ҳамон ҳадисеро нузулуш гӯем ҳамин ҷа аст ки ла ан яҳдияллоҳа бика раҷулан воҳид хайрун лака мин ҳумри наъам. як одам агар аз даъвати ту дар ҳамин ҷа ҳидоят биёбад, барои ту беҳтар аст ай Алӣ аз як шутури сурхмӯе дар роҳи худо қурбонӣ кардан. хулас вақте ки ҳамин Хайбар фатҳ шуд, баъдан як зане ба номи Зайнаб бинти Ҳорис, ин духтари Ҳорис буд, зани Саломи фарзанди Мишкам, Салом ибни Мишкам мегӯянд, ин зани ҳамон кас буд. пурсид, аз атрофо пурсид ки ҳамин паямбар вақте ки мақсад гӯшт мехӯрад ё гӯсфандеро ки барои ӯ забҳ мекунанд, кадом қисми ҳамура ҳазрат дӯст медорад? яъне ҳар як одам, бародарони азиз, як гӯем ҷои дӯстдошта барои хӯрдани гӯшт дорад. касе ҳаст гардани ӯро наз мебинад, касе ҳаст дастша, касе миёни ӯра. бин ҳар кас як мавзееро бигем аз ҳамон гӯшт барои худ бисёр писанд медонад. паямбармон, бародарони азиз, қисми дасти гӯем гӯсфанда дӯст медошт хӯрданша. вақте ки огаҳӣ пайдо кард ки қисми даста паямбар дӯст медорад, ҳамин Зайнаби духтари Ҳорис гирифт ҳамон қисмата бештар заҳролуд кард, вале боқии гӯсфанда ҳам ҳамаша заҳролуд кард. вақте ҳазрат нишастанд ҳамроҳи асҳоб, ҳамин замон Зайнаб мега ҳамон гӯсфанди заҳролуда ҳамчун ҳадия гирифта оварда дар байни саҳобаи паямбар гузошт. ҳазратам албатта азбас ки дидан гӯсфанди бирён, хай фикр карданд ки ин зан мақсад ба хотири меҳмондорию ба хотири муҳаббати ба пайғамбар аст ин корро анҷом додааст. мега гирифти як бисмиллоҳ гуфтанд, ҳамаашон дастарозӣ карданд. дар паҳлӯи паямбармон Бишр ибни Баро разияллоҳу анҳу нишастагӣ буд ва ҳазрат як қисмаки гӯшти ҳамон тарафи бозуро гирифтанд, дар даҳаншон гузоштану
خاییدن، یعنی فرو نبردن، خاییدن. این زمان بیشر فرزند برا یک قسمی گوشت گرفت و خواید و مقصد فرو برد. تا حالی بیشر به هلاکت نرسیده که پیامبر از دهنش میگه همی گوشت برآورد، گفت ان هذا العظم لا یخبرونی انه مسموم. مردم من کرد، گفت باز بسین، گفت دیگه دست دراز نکنید طرف گوسفند. گفت همین گوشتی که من خاییدستم، گفت همین الحال مرا آگاه کرد که من زهرآلودم، ای پیامبر مرا از دهنت بیرون کن. این برادرای عزیز هم از معجزه های پیامبر مانم به شمار می رفت. این زمان گفت که این گوسفند مال کیه؟ زینب آوردن، دختر حارثه. گفت آیا توی را زهرآلود کردی؟ گفت بله زهرآلود کردم. گفت علت در چی بود؟ سبب در چی بود؟ گفت سبب در این بود که اگر گفتم تو پادشاه باشی، از بدی تو، از شر تو در امان میمانی، لیکن اگر به شرطی که تو دعوای پیغمبری داری، اگر دعوات حقیقت داشته باشه، الحال مقصد همینجا معین می شود که الحال معین شد که تو پیغمبر بوده ای، زیرا که گوشت برای تو خبر داد. برادرای عزیز، صاحبان تاریخ، مقصد صاحبان این خبر، راویای این حدیث میگن پیامبرمان به خاطر آنه که این زن هدفش برای فهمیدن آنه که من پیغمبر هستم نیستم، هدفش که این بود، چیزی بروی نگفت. لیکن از بس که جناب بیشر فرزند برا رضی الله عنه که از این گوشت زهرآلود که هلاک شید، در حال میگه در عوضش میگه که البته در عوض مقصد کشتن، خون یک کس ریزانیدن، کشتن، قتل. بعد حکم کرد که اگر گفتم این بیشتر از دنیا نمیگذشت، مقصد تر کسی به قتل نمیرسانید. مادامی که یک نفر کشته شد، باید در عوضش کشته شد. بعدا او را مقصد به قتل رسانیدن. یعنی حقیقت دارد که پیغمبر من زهرآلود کردن، ولی از بس که پیغمبر که این گویم از این حالت ها که بسیار شدگی در حیات پیغمبر، این خیلی حالت ها خیلی زیاد آمدگی است، ولی از همش که پیغمبر آگاهی داشت، بعضی مردم با همین سبب ها حتی که چیکار کردن؟ تسلیم شدن و ایمان آوردن. خداوند همه شما را تن صحت و ایمان کامل نصیب گرداند. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.